Go back, go back. No more moment, go back, go back. No more moment, high, 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 high. No more moment, high, 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 high. Itu mana coba ponting, ali tu ma porting, ali tu pocoro lo. Ahok pe dalam ke lason third class MLA lam ni je tadi. Sabte ni joy lu ni dah. Mana bang MLA pu wai phet me karbiara phanang lang rob pusini tu bang dak ni tu mahin pan ke jong tu. Lason third class MLA ini bang karbiang lo autonomous council tum action entertainment ek thelo ni la bang si big question why. Aso bang ni tu me arguing tung tu. Pasti lason adim kami an kicu kijun long lip hilang kidu kitak ladak. Tapi lason iphanang lang ropen itu makimang ajib dingklu pe lakimang apan ek minit ek second menang bola tumhan apa ben lut laki mentunit cicak cek karbiang long aratu lasin ini tumpini dak keciso karbia khai bhan mane song cepati tipi men karbia khai puji cepati pena joini sini tumpini dak dogmoka hi thilo ni tum keciso pasti komen tu neta doktor numno momin aphan ke karbiang long arat phan along abi dunji pangani ke dak menti thek dak lo pasti non tim karbiang long den council ka cari tu mata isi kichuni rigang tung mangala lo labang suah munit aphan dia nang pacuhang hitik tak ke kasi song tonte lapen karbiang long arat phan da lang rob pilih tu mucini CM doktor turi hang ta arleng hemprek nang nip kinali tapahin tu mucini tame alang li nang li tumlong nang claim nun bek BJP MLA pinaga posi jong nang ko kasi alang li phan dia nang pacuhang mek ni doktor nu monument I just want to say you that if you want to stay in Karbiang long treat like a brother not just like the enemy lapan buji tu apa nisot amiat media mandau para benar kan unur tu itu je apna statement dia itu statement dia tu eman third class loga statement dia tu ami boot book loga kotha hot apuni ko je autonomous state para BC development dia dia autonomous council hoy bole kintu ekta kotha apnar kan hudi bole kotha tu university আজি লোকে ফুল ফ্লেজেড হয় না য'ত নেকি কাৰ্বি আংলং কলেজত হয় কিন্তু বাহিৰা লোকে পেপাৰ হয় যি হয় তাৰ লোকে শিলচৰ লোকে ইউনিভাৰ্চিটি হয় বোলে কিন্তু ফুল ফ্লেজেড আজিলৈকে দিব পৰা নাই ইটো হয় ইটো কাৰণে আমাৰ কাৰ্বি আংলং দাবী আৰু আমাৰ কাৰ্বি পিপল দাবী হয় আমাৰ লং ষ্টেণ্ডিং ডিমাণ্ড এইটোতো আৰ্টিকল 244A হয় এইটো কাৰণে ভালকে আপোনাৰ মুখত আছে বুলি যাথা ক'ব নালাগে এইটো কাৰণে ডক্টৰ নুমল মুমিন I just want to say that your statement is light in my foot এইটো কাৰণে আপোনাৰ নিশ্চয় ভাবিবি এইটো স্পষ্ট কথা কাৰ্বি আংলং মানুহটো এইটো জুই জ্বলালে যদি আপোনাৰ ৰখাব নোৱাৰে এইটো স্পষ্ট কথাকে কৈছোঁ আপোনাক এইটো কাৰণে মিডিয়া মাধ্যম পৰা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে মই মাধ্যম পৰা আপোনাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এইটো ডেপুটি স্পীকাৰ ডক্টৰ নুমল মুমিন এনেকুৱা থাৰ্ড ক্লাছ স্পিচ দিয়াটো আমি কণ্ডেম কৰিছোঁ সেইটো কাৰণে যাতে যেন আমাৰ কাৰ্বি মানুহ কাৰণে ক্ষমা খুজিব লাগিব যদি এইটো ক্ষমা নোখোজে আমাৰ এইটো জুইটো জ্বলাব আছে নিলিদা নাংনানি তুম কাৰ্বি লৰা ভাতা এইটো নিলিল ৰাচন MLA ভানি তুম চাক নাংনে আপেন ৰাচন ইহুতুৰ ভান কিমান ঠেক নাজি আজি লাভ দিনা মেতি তুম alang li la so statement ne chipi ke la ke chok che ga li la ke nun na alam thia putak se alang kaning je hen se la ke CM phantalo MP phantalo ke alam pali ne akola chota kalila ke tum central government pala ka alam ke bek ni to people lo ili tum hak ko ben la so ka so ko article ko to ke iki putum ta ani agi kibu don hijong ko tum ta ani ili tum song pen ani ka song la so puta alang nang lang not si alang la san kaning jege ko pia ning mathalo le chok chil la son bolotong te alang ke meghaloi chadam lino alang hapu munit bo dakna dudunang nilo ili tum ta an wan na pinang la itum aleng thar puta pinang la aku la anta da ikran pe alang na mathat kisi aku la son statement chipi ko lagi ili tum song tum anta kalilo lagi ili tum karbi long ratum anta mathat sila bante song ne aku nonson langon telengana state aprang la tinde preghang tum da la son development ke dolo e pan an par se development do tela tum da ko kisi he preghang na ko tela tum da he preg ke nang na ko ke di tum da non da la son development ke dolo tum da break oke ini high school na ke chapta ba cancel asu puta ke statement chipi ne lam pulotong ke la kha for lima puli council lana je kon do chepaklang ki pulotong te la khan so
la university do lason kini pina lason a development nang lilo la puno kuar nang lilo di la kai nang lilo de kapukalina itung hempre kinang non get non do ben itung jo non ta itung kar biang long sentiment do big sudah kar biang long la order hoya lam ta lokan blok tu lam ta ani sentiment bijar da ani sentiment aku langsung kata ke sentiment alang na pikir lagi ili tu hal lagi nang cara pali delo lam pulo tong dela nang tribal lo bu biar tribal lo tribal jam cara beri malo nang cara bun bang do kar biang long mai dudun bisi alang sila son ni je beg lagi un pulo tong te lagi ili tu ma hem tam pak hem kita pen ni lam pulo tong te ini sonson nggak kumlin sih mereka kayu. Un pelotong teh, nih program teh abang kare mereka di ini bukan nang nih lah kayak itu lah kayak jadi coba nang nih. Entah alang lah. Son statement ka aku monong be aku ninje bom lang pelotong teh lagi ini tuh ceton nang nih. Dok aja ceton nang nih, song tu anta ini tuh lah song kontot ping song kecap dan nih. Nang litum organisasi doang ngalong nang litum artis pas untuk nih putong kemat hapon mati dia cang nih lapon. Ya tak cohang nang po art puta sort nang pu. Sentimen tipik lagi. Survei artikel ke lagi nang ne lagi tumke nang ne lu tumke ka siksak dupi gi kana hob dupi gi betu pi alam ni matha ke lagi itum un se hendam se arjudam ni la so ka nang di kopi ni matha lo mate athap entam nang si minister do nang panai putong nang langsung tamal putong ni jema mate doktor tuliram sar alang si alang ni pangkat an si langsung ni no lagi ini tum chini dek di tali pek ni la pangkat aku so un te sor korna pun te pangkat pangsam bina pun lagi un te lagi ha melak megale pa dam bina lagi dak muni kan ke lagi dak muni pela kali ke lagi coy pokok tu dam Karbilo Charlie Asopen Chenglok, Karbi Student and Youth Council, Lapen ITPK, Pen Chenglok, Letu Penaan Lada, Public Tumpen, Letu Lobaso, Protest dengan Kolam Tugelalo, Kedam Tang, Nit Homa Prang, Letu Bokajan Lomeli, Dr. Numor Mumin, Alang li statement of Putat, Letu Post Nang Kolop, Abang So Post Nang Kolop, Tegelalo, Letum Karbi yang long, Hempreka Putat, Ningkan, Tongkep, Likep, Prang bali tu kaca song, halah so kaca song along litum hana kakam kedon so litum terkelok. Heulo so kakam kelong, litum alang lagi ning jelong litum cini dam nang kolam tegela lo litum state. Hang bom husuta melang lagi non litum pan. Chief Minister kaning je kolam theba salang li reference and kono. Halah bang so Chief Minister kaning je lo bangke litum kar biang long along pan bangke tu mas state pena. Ajak kongan sesili tumhan kar biang long pakai nang biar lo kusalang lagi nengje. La sinora lang lagi nengje pakai li tumhan atau nama state pen. Ajak kongan sesenang biar lo por itu kar biang long pen bangke 244A artikel 244A hempre ka putra bangke li tum kaci song bangke ci song nang lelu. Halas jong si li tum ci song lo bulan te li tum lost speed to jalan lagi nengje dam. Mula solong bulan te li tum kar biarat pe cenglong la kar biang long lo. He sudu an la pen hepi ke do ben dak rapen aketu o ane 30-40 years prang beli tu kaci song kalau so timang litum karbia he akar i hemprek kalau bang solo bakai litum kanan ke kabor duni kasi kabor idam sili tu karbilo charlia song pe jong konang kok kasila solo bang litum karbilo charlia song pe cenglo kan du gawe karbiang long ara tami koi dunde sili hin pen jong gamat he litum bang ke prang batame litum bang ke final solution itu tukar biang lo mong sampai cenglo hill tip itu development naik belakang te itu artikel 244A bang na implement diserak naik polisi itu central government pen state government to mata mili to plan pen dami kaci solo bang bomo das nona por yang si itu malang ligan yang jetap kan yang jepul yang si itu koidun bom lang dapat Dr. Mumin lah itu makai tu antam alang lilau arjab dun bom lah kita gebang bilangan ni alang lison hak MLA panjang si litum MLA paman tu bom lah kita gebang dia army bangke litum kar biang long bangke litum hemprek ke hang long bangke litum panbana kampi dun pigi pigi ada sipini litum labak so dok muka tahun long tamen litum labak so protes bangke alang lipan mepi kai nang kok da sipini labak so mepi ke kai long bangke alang lipan bangke patsi lot lo patsi et pada melitum kar biang long bangke lang lipan bangke amen ta pacewang long nang ne jong se lang li amen cewang tum du pulo tak te nane angta melitum Bangladesh long so Pakistan long so nane adet kaprek long alang litum pene amen pacewang nama tami litum India long bangke lang lipan amen pacewang long nang ne athe litum India long amen pacewang long nang ne pagalang li bangke anti Indian mate anti constitutional alam sekarang ini pernah, aku selang lihat dak pan
amen pacibang long nang nei helang like Pakistani Bangladeshi son selang lilap ke tiwan pena selang lila son komunal pencenglok itu anti konstitusional alam ke wana bang kupan pele tu nak bang cak pon ke Nasional itu kiasi hin dan bangke political dan sekelang on ip jong konjung. nile tu mabakala dang bakke kudami bakke non bakalang ni jungjung sekening je polang li tanjong thimnang kok athe kaprek BJP atung sekening je lor bosat ala bakke BJP maila bosat belela ta nitu bakke non bakke ahok pet Dr. Mumin pasli tum bakke non bakke protes bomlo jongsi alang li phan jongsi BJP parti tum da me alang li phan chok chi polo insai pon the ta pen jong pon dak the polo tak te BJP government tum same non alang li tum kecari bo ma government ap tum bangke li tu kar ben long phan hem trek na wan pita ji bangke ning ke dam avedal Latih